Radioaktivität. Ja, guten Abend, noch ein Radioaktivität. Prvi biciklistički šok, pravo uskrsnuće, guvernala, padala, rama, guma, lanaca i blatobrana doživio sam prije 20 godina u Nizozemskoj. Uz autoprometnice i pješačke puteve, Nizozemska je premrežena, pazi sad, uređenim biciklističkim stazama. Nezamisliv je i čemeran pothvat tamo preživljavati bez bicikla. Tom prigodom zamjetno je bilo nastojanje svakog bicikla da nekako svakoj individu pomogne u individualizaciji. Uglavnom su tu bili stari bicikli, klasični, nimalo moderni, poznati masivni crni bicikli. Jednako kroja uz minimalne razlike u detaljima. Hašaman ga ofarba živim bojama, šminkerima više mačjih očiju i trubicu umjesto zvonca, navijači zakelje klubski grb, cure ga ukrase komadom bižuterije, mame i tete pričvrste korpe za plac, jedino hranitelji obitelji crkavaju u autima zbog posla i preživljavanja. Danas je i nama dobar bicikl. Konačno i nafte je sve manje i sve skuplja i stari dobri bicikl vraća se na velika vrata kako po cijeloj presitoj Europi, tako i u naše krajeve. Ali danas više nije jednostavno kupiti bicikl kao nekad. Izbor je takav da običnom kupcu zastane dah. To su makine za brda, polja, asfalt, za šminkanje, intelektualnu rabutu, onda natjecateljski, adrenalinski, limeni, aluminijski, svemirski, turbomlazni, leteći, padajući, skijajući, roneći, blejeći, sereći, ma sve što čovjek može i ne može zamisliti. Ima čak i dijamantski za 150.000 eura i više. Pa ti vidi. Prerano preminuli zagrebački poeta Simo Mraović ovako je pisao o biciklima u doba kada su u Zagrebu staze jedva postojale. Dakle, davne 2004. godine. Radioaktivität. Lijepo vrijeme izmamilo je na sunce prve proljetnice i bicikliste. Oni najuporniji ni zimi nisu odustajali od omiljenog prijevoznog sredstva, a prava biciklistička sezona je tek pred nama. Radioaktivitet večeras je zato posvećen biciklistima, a naši su gosti Darinka Jug, predsjednica udruge Moj bicikl i koordinatorica radne skupine ZG Cycle Unit, i Vladimir Halgota iz udruge Sindikat biciklista, kojima želimo dobra večer. Dobro večer. Dobro večer. Ko će prvi? Hoćemo damu prvu. Može. Ajde. Darinka, možeš li nam u osnovnim crtama predstaviti taj svoj program ZG Cycle Unit? Nije to moj program, to je radna skupina pri gradu Zagrebu. Ja ne znam kako je Melisa to napisala. Ma dobro, to sam ja tako personalizirao malo. Interpretirao, da. Dobro. Dakle, to je radna skupina unutar grada Zagreba, koja je osnovana u 9. mjesecu prošle godine i koja koordinira, ima za zadatak koordinirati, planirati biciklističku infrastrukturu kao i razvoj cikloturizma na području grada. Reci, jesu u tom programu skupljeni podaci recimo o nedostacima i prioritetima biciklističke mreže, pa kako je najavljeno? To je jedan od prvih zadataka bio, znači da se prikupe apsolutno sve informacije kako je stanje danas, jer unazad ovih 10 godina dosta je napravljeno, ali ja se sjećam 2003. I nekakvih biciklista, nazovimo ih pojedinaca, koji su se tada vozili gradom i kad je bilo svega 10 kilometara biciklističkih staza za razliku od danas kad ih je skoro 300 kilometara, naravno nisu umrežene, nisu savršene, ali postoje, ali je i daleko veći broj biciklista koji se kreću gradom. Dobro, ja isto bicikliram puno i primjećujem recimo ipak nekakav pa recimo, napredak. Ono što je možda najočitije, što su ljudi zaboravili, 2003. smo mi radili jednu peticiju Zagreb, grad prijatelj biciklista, i tad je skupljeno nekih 7400 glasova, što je stvarno bilo za ono vrijeme fenomen. I krenulo se sa organiziranom, znači, denivelacijom rubnjaka. Današnje generacije se ne sjećaju da su nekad rubnjaci bili 25 cm. Ti si sigurno kao ja tamo davnih krajem 80-ih nabavila
mountain bike, upravo zato što smo se morali boriti uvijek s tim rubnjacima, sa tramvajskim prugama, makadamom i slično. 87. Evo, ja sam malo kasnije. Da. Ti si malo mlađi od mene, ali ja sam malo kasnije. Ja sam malo stariji. Ajmo postaviti Vladimiru jedno pitanje. Vladimire, spomenuli smo sindikat biciklista, jel? Otvorio na svojim web stranicama obrazac za prijavu problema na biciklističkim stazama u gradu. Do danas je odgovoreno na tek 1 od 17 zahtjeva. Koliko ste vi zadovoljni komunikacijom s gradom? Pa, ne mogu reći da smo pretjerano zadovoljni. Ovo sad što ste spomenuli, taj obrazac i odgovori grada nisu baš ono kako stvari stoje. To što smo mi otvorili je obrazac za građane za prikupljanje primjedbi, prijedloga i tome slično koje bi onda prosljeđivali gradu, ali ono što nas, i nešto od toga je u međuvremenu odgovoreno, a ono što nas više brine je što deseci dopisa u međuvremenu proteklih godinu dana su ostali neodgovorene. Dakle, ne samo ti pojedinačni upiti pojedinaca građana, nego sustavni rad koji smo sami izveli na terenu, snimanje, zbrajanje staza i tome slično i niz prijedloga koje smo pokušali... Tu sam htio odmah se nastaviti. Osmislili ste i kartu koja povezuje Zagreb u cjelovitu biciklističku mrežu. Kako tako, da. Koliko je to bio zahtjevan posao obzirom na postojeću infrastrukturu? Pa bilo je zahtjevno osmisliti zapravo na koji način provesti ljude od jednog fragmenta biciklističke staze do druge, a da to ima nekakvog smisla. Obišli smo sve zagrebačke staze, nažalost koliko god se iz gradske uprave, pa tako i sad Darinka često voli hvaliti sa velikim brojem biciklističkih staza u kilometrima. Evo sad smo čuli 300, to je do sad rekord od svih preuveličavanja. Jedini način da se može doći do tog broja je kad bi približno do tog broja, zapravo jedva pola, i kad bi svaki smjer biciklističke staze brojali posebno. Dakle, kad uzmemo autocestu Zagreb-Split, ona ne bi imala kilometara koliko ima, nego bi imala 6 puta više za svaku traku posebno. Dobro, cijenim kritičku raspravu. Dakle, ima svega 100 kilometara ulica u Zagrebu, ima kakvu takvu biciklističku stazu. Kad se zbraja svaki smjer posebno, ima možda 150-180 kilometara. Dakle, a o kvaliteti to tek možemo razgovarati i zapravo žao mi je da uopće trebamo se tako nabacivati sa brojkama, umjesto da se zapravo... Evo, kad smo kod brojki, kod svake nove staze ne radi o nizu novih problema. Svaka nova staza je neki novi prekid, neki novi nerečen rubnjak, neka nova barijera i zamka za sa bicikla ili za policiju da zaustavlja i hvata one koji nastavljaju voziti kad staza prestave. Kad smo kod brojki, ali vratit ćemo se još na ovo. Darinka, kakva su sredstva predviđena za unapređenje gradske biciklističke mreže za ovu godinu, recimo, u proračunu i pod kojom stavkom? Ja bih prije nego što govorimo o brojkama i o sredstvima, moram naglasiti jednu stvar, jer velim, stvarno sam u tome 14 godina. Dobro. Da našim zakonom je tek prošle godine definirana biciklistička staza, biciklistička traka. Da Hrvatska nema pravilnik o izgradnji biciklističke infrastrukture, on je prošle godine bio na javnom mišljenju do 24.12. Znači govorimo o nacionalnom nivou prema čemu se morate ravnati kad nešto radite. Dobro. I dosta je došlo primjedbi od građana, ali i od prometnog fakulteta i od institucija, znači koji su imali nekakvog u praksi iskustva sa izgradnjom biciklističke infrastrukture. Kad se riješe te primjedbe, dakle, imat ćemo konačno pravilnik po kojem će se onda moći graditi ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj biciklističke staze i trake koje će biti jedinstvene. Do sad ste imali slučaj i ovo znači, sve što je rađeno... je bilo stihijski. Tako, ne stihijski, nego svaki projektant. Vi imate natječaj, dakle, radi se rekonstrukcija neke ceste i određeni projektant radi rekonstrukciju ceste i on stavi biciklističku stazu kako on misli i to mu je dopušteno. Vi nemate se za šta uloviti da kažete... Trake, pa imamo malo pa malo blez, pa pješački prelaze gdje bi biciklist trebao sići, pa pješačke staze gdje biciklist ne mora sići. Tako je. Onda vam moram reći još jednu stvar koja je jako bitna.
da većinu ovih staza na nogostupima su označavali mjesni odbori kroz male komunalne akcije. I onda vam oni stave u plan i grad im dodijeli sredstva, ali oni ne računaju s denivelacijom rubnjaka. I onda ne znam, mjesni odbor na Prisavlju je označio stazu, svi se bune protiv nje. Da. Oni su svoje odradili, nazovimo to tako. Tako je, a s druge strane imate nezadovoljne ili udruge ili građane koji onda to smatraju, velim, tu treba, nažalost, ono što čemu se mi nadamo, mislim za dobrobit apsolutno svih, da će i birokracija ove zakone na nacionalnom nivou pratiti. Nama se naprosto desilo nešto da smo krenuli razvijati nešto za što nemamo zakonsku osnovu. Ok. To nije točno. Dobro. Nažalost nije točno, ali... Dobro, ajde još Vladimir, onda ćemo u jednu kratku stanku. Dakle, 14 godina se razvijaju kakve tako biciklističke staze. One nisu niti u jednom trenutku od strane nadležnih prometnih fakulteta i inspekcija proglašene nelegalnima, zato što grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave donio svoje vlastite propise, kao što je bilo koji grad u Hrvatskoj to može napraviti, kao što je Koprivnica donijela svoje pravilnike i odluke o uređenju prometa, tako ima grad Zagreb. Zagreb ima u generalnom urbanističkom planu i odluci o uređenju prometa parametre o širini i mjestima gdje se biciklističke staze trebaju, mogu ili ne smiju graditi. I to je jednostavno činjenica da godinama se je nekako gradilo, postoje GUP po kojem se nešto moglo gledati, zapravo jedna od rijetkih uopće odredbi koja je postojala je ona o širini staze. To da mjesni odbori lokalne samouprave u gradu Zagrebu su naručivali nešto, a da to nije bilo provedivo, to je opet problem centralnog gradskog ureda koji je onda to odobravao i koji su davali suglasnost na staze koje su na 15 cm znači, nedostatak je koordinacije između... Apsolutno nedostatak koordinacije, a višak alibija da se stvari prebacuju uporno na nekog drugog. To da na nikog se ne prebacuje od 9. mjeseca. Ne. Ja sam rekla ono što je činjenica da taj pravilnik ne postoji. Od 9. mjeseca, znači upravo je osnovan i to je i nacionalna inicijativa i ostale će županije imati svoje cycle unite, ZG Cycle Unit da koordinira. Znači mi sad kad dobijemo do kraja apsolutno sve informacije, dok dobijemo koliko u stvari stvarnu brojku biciklista koji se kreću gradom, zato smo napravili bike totem i bike brojače, moći ćemo planirati na osnovu tih podataka. Ništa, predlažemo a imamo jednog slušatelja, ajde, da čujemo slušatelja. Dobar večer. Otišao, pobjegao. Ništa, predlažem mali glazbeni break i nastavljamo onda i sa brojačima i sa još dosta tema. Hvala lijepa. Radio Aktivitet. Jamat FM. I was a stitched up by the
Radio Aktivitet. Evo, nastavljamo s našim bajkerima ovdje, to je s predstavnicama bajkera. U pauzi smo načeli jednu ovako možda goruću temu, obzirom da je broj biciklista na zagrebačkim prometnicama sve veći i veći, što zbog nafte, što zbog, ne znam, valjda i zdravstvenih razloga ili neke hipsterske svjesnosti možda, nije važno. A dolazi do sve veće nekakve intolerancije zapravo između vozača automobila, pješaka i biciklista. Zašto i kako vi radite na tome da ubuduće te konflikte spriječite? Pa uglavnom se radi na edukaciji vozača bicikala. Naime, često ljudi koji voze bicikl misle da je dovoljno znati održavati ravnotežu. Dosta je mladih koji nisu završili autoškolu pa ni ne znaju prometne propise. Najčešći problem je poštivanje desne strane, to ono gotovo svakodnevno kad se barem s jednim biciklistom sretnem ne zna gdje bi, jer bi lijevo ili bi desno, znači držati se svoje desne strane. I onda ono što mi imamo, to je prije 10 godina je bilo najviše prigovora, znači biciklisti su se žalili na nešto. Danas imamo situaciju da sve veći broj prigovora, odnosno molbi, čak i apela starih sugrađana naših, pješaka koji unutar pješačkih zona i unutar vrlo prometnih nogostupa imaju konfliktne situacije, dolazi do nesreća, što je jako bitno napomenuti. Biciklist pobjegne i vi se nemate u stvari kome žaliti. Imali smo sad zadnju situaciju vrlo neugodnu gdje je biciklist tu u Ozaljskoj pokupio slijepu osobu, uništio mu je štap i pobjegao. Vrlo, vrlo neugodna situacija gdje vi nemate u stvari rješenje za to osim apela za maksimalnu toleranciju i bez obzira, velim, na ove nedostatke u infrastrukturi, da poštujemo barem onda ako se vozite nogostupom 5 na sat, tamo gdje su vrlo prometne ceste, poštujte pješake, njihov prioritet je taj nogostup, pogotovo, velim, tu ima djece, starih ljudi, a vidimo i osoba s posebnim potrebama koji često biciklist sa leđa ne registrira. Vladimire, tvoj odgovor. Imam osjećaj kao da bi se trebao braniti, ne pada mi na pamet. Ne. Ljude koji se zaletavaju u pješake, nikad to nismo radili. Nisam ja ni mislio da braniš, da pače. Ja kao biciklist, evo, sad ću ja malo govoriti za sebe, imao sam
nekoliko situacija gdje sam kolegama, pod navodnicima biciklista, onako lijepo mrtav vladac sam ga zaustavio i rekao, Buraz, jesi ti normalan ili si se dreka najao? Da. Ako se smijem tako slikovito izraziti. Da, nažalost ima dosta vidljivih biciklista koji se ponašaju na način koji nam nije na čast, ali znači neke stvari su neoprostive. To ima veze i sa infrastrukturom. Vožnja po noći bez svjetala nema isprike. Prelazak na crveno nema isprike. Naguravanje među pješacima nema isprike. Međutim, prometna psihologija i neki malo dublji uvid u sve to skupa zapravo puno toga kaže da bi se dalo riješiti kroz puno bolju infrastrukturu ili barem malo bolju. Činjenica je da pješak od A do B može po postojećim zakonima nekako doći, a da se ne pita da li u prekršaju. Za aute ne moramo ni komentirati, sve je sređeno, sve je savršeno, grana ako je na 5 cm od ruba ceste, nju se reže. Biciklističke staze su tako kakve jesu, grane su preko tih staza, one nestaju, ovakve, onakve, stupovi posred, nema zaštitnog razmaka, auti koji parkiraju posvuda, semafori koji imaju označeno da je semaforski prijelaz za bicikliste, a nema dolje nacrtanog prijelaza na cesti, pa onda niti biciklist ne zna da li tu smije voziti preko, niti vozač nije siguran da li tu treba očekivati biciklista, pa onda tu se zapravo daljnji potencira sukob između različitih sudionika i mislim da zapravo najviše što se može napraviti, naravno uz edukaciju i od Ministarstva obrazovanja, tu ima veliku ulogu za obrazovanje u školi, što već 10 godina nema obrazovanja zapravo kako ga je bilo prije, nekako prometni odgoj. Mislim da je infrastruktura apsolutno tu nešto što se mora napraviti da bude čitljiva za sve sudionike, sa znakovima koji nisu kontradiktorni i koji na nekakav smislen način vode sudionike, znači vozače bicikala i ostale kako da se međusobno mimoilaze i gdje da se očekuju. Ok, idemo se vratiti Darinki, obzirom da si, evo možemo na ti, ipak članica radne skupine grada za izradu operativnog plana koji koordinira provođenje nadogradnje tog biciklističkog prometa. Kakvi su sad onda konkretno? Pa evo, sad sa ovim podacima koje smo dobili iz Bajktotema koji je prošle godine postavljen 30.5. znači za pola godine, de facto 6 mjeseci, i sa prenosnim brojačima koje smo na različite lokacije stavljali, to svi sugrađani mogu vidjeti na Zagreb stranicama, dakle objavljeni su na www.zagreb.hr pod infoservis i ZG Cycle Unit. Apsolutno svi podaci što se tiče kretanja ovih naših brojenja. Na osnovu toga, koliko je moguće, vidjet ćemo gdje se ljudi sve kreću, odnosno koji su nekakvi prioritetni pravci, jer naravno za apsolutno pokriti cijeli grad u godinu dana je nemoguće, ali plan će se raditi za sljedećih 5 godina. U ponedjeljak smo sazvali apsolutno sve udruge s područja grada Zagreba. Moram reći da osim sindikata biciklista ima tu još 50-ak. 46 klubova biciklističkih i 10 udruga koje rade intenzivno u jednom svom segmentu, znači tiču se i biciklizma. U ponedjeljak će oni iznijeti svoje prijedloge na sastanku u gradu, mi ćemo im razložiti naš plan, primiti njihove primjedbe na taj plan i prema tome će se raditi. Velim, tako da nije baš znači nešto hoće se raditi sustavno, ali velim, morate imati početnu točku da bi mogli sustavno planirati. Pa da čujemo sad opet Vladimira. Kakve su tvoje očekivanja? Znači koliko će novaca i prije svega vremena trebati da bi Zagreb na kraju stvarno dobio kvalitetnu infrastrukturu biciklističku? Sudeći po zadnjih nekoliko godina jako puno vremena, a koliko novaca uopće imamo telefon? Ne mogu nagađati. Da. Hoćemo pustiti slušatelja. Dobro večer. Halo? Večer, imam jedan prijedlog. Recite. Pa za koga? Radi se o tome da je sve jedno, naime pričaju o lošoj infrastrukturi, to je vrlo jednostavno za riješiti. Dobro. Naime, projektantu i odgovornoj osobi u gradu koja potpiše taj projekt. Znači, nakon izvođenja
dofurate ih na mjesto nesreće, recimo evo, ja ću vam konkretno dati Sjeverna ulica kod nove škole na Kajzerici. Katastrofa. Hoću vam reći, znači, kad je ulica otvorena, da se toj dvojici bicikle, postavi se murjaka pokraj njih i velim se sad se po zakonu o sigurnosti prometa provezite ovuda. I onda koliko prekršaja naprave, toliko plate i idući put to više ne bi tak napravili. Dobro. Da čujemo šta kaže Darinka. Hvala lijepo na sugestiji. Pa evo, zapravo, ja bih ponovio to isto pitanje za Darinku, zato što nas članovi često pitaju kako da se kreće po gradu. I ova naša karta koju smo napravili, koja povezuje te fragmente staza, Oprosti, karta je vidljiva na nekom... Na našoj stranici www.sindikatbiciklista.hr. Samo malo, da si ja to osobno zapišem. Biciklom www.sindikatbiciklista.hr. Sindikat, to sve zajedno. Da. Biciklista.hr. I sad pitanje je na koji način se kretati tamo gdje staza prestaje. Dakle, postoji zakon o sigurnosti prometa na cestama koji kaže da se na određeni način treba ponašati. I sad Darinka koja je na otvaranju Zagreb Cycling Unit u 9. mjesecu ocijenila zagrebačku biciklističku infrastrukturu sa ocjenom 7 od 10. Na koji način da se koristi ta staza kada ona prestaje i za 10 metara ponovo počinje i za 20 metara opet prestaje? Pa gledajte ovako, vrlo je stvar jednostavna. Po zakonu o sigurnosti cestovnog prometa bicikl je vozilo i vozite se desnom stranom ceste. Ja se Bogu hvala već 35 godina vozim, nisam imala nikakav konflikt, nije me auto pogazio, dakle nije mi se ništa strašno desilo i niti sam platila niti jednu kaznu. Činjenica je da u slučaju kad postoji biciklistička staza da se trebate voziti biciklističkom stazom i ja mislim da je to sasvim logičan put. Tamo gdje nema, postoji također jedan zakon, članak u zakonu o sigurnosti cestovnog prometa gdje vi kao vozač vozila, ne kaže se motornog, nego vozač vozila, znači i bicikla, možete se kretati morate se kretati da ne ugrožavate sebe niti druge sudionike u prometu. Ja taj članak koristim kad se vozim nogostupom recimo ispod podovožnjaka jer mi ne pada na pamet da tu sad recimo u Zagrebačkoj od kud sam došla da se vozim po cesti s automobilima zato jer je to opasno i za mene i za te automobile. Imate nogostupa i nogostupa. Po Zagrebu ima brdo nogostupa koji su prazni bez pješaka. Niko vam neće ništa reći ako se vozite tamo i sigurno ne stoje policajci u zasjedi i čekaju da bi vas kaznili. Ja se nešto sjećam da je bilo... Bilo je upozorenja, nije bilo kazni. Upozorenja. Imamo slušatelju. Pardon, ću vas prekidati. Dobar dan. Dobro večer. Recite. Večer, dobra večer. Samo jedno pitanje za gospođu. Da li se vozi Savskom između tramvaja i automobila, isto tako Maksimirskom? Nadam se da ne. Ja ne idem Maksimirskom, ja ne idem Maksimirskom, nego idem Novom Branimirovom. Tamo imate jedan nogostup na kojem ne znam ja znam sve što imam u gradu, ja sam non stop na biciklu. Ja vas pitam, da li vozite Savskom između tramvaja i prometa automobila? Da ili ne? Ovako, vozim Vlaškom između tramvaja i prometa automobila. Ja se pokušavam se sjetiti u centru gdje se vozim. Velim, Maksimirskom uvijek nađem, odnosno idem na Novu Branimirovu. U Savskoj, da. Vozim se cestom i Frankopanskom. Cestom se vozim, recimo onom uskom dijelom Frankopanske se vozim ispred auta jer ne mogu se voziti uz auto niti između jer je preuzak prostor i vozim se kao automobil. Evo, molim. Vratimo se na ovo pitanje, to je povezano možda i s ovim pitanjem. Evo, prema statistikama Policijske uprave Zagrebački biciklisti su lani sudjelovali u 395 prometnih nesreća u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Od toga je većina, čak 308 nesreća, zabilježeno samo na području grada Zagreba. Ima li tvoja udruga informaciju o tome kako biciklisti najčešće stradavaju u Zagrebu?
Nemamo bolje podatke od onih koje daje policija, a i oni su često malo zamagljujući zato što ne možete često vidjeti da li je glavni uzrok nesreće bilo za neosvjetljenost ili neki drugi faktor, tako da ovo zapravo ne mogu puno komentirati od tih 300... Postoji podatak udruge sigurnost, znači postoji udruga sigurnost u prometu koji je tragičan za Hrvatsku. Oni imaju da je 60% poginulih biciklista u Hrvatskoj u prometnoj nesreći uzrokovalo tu prometnu nesreću. I to je nešto nad čim se... Da su biciklisti sami. Da. To je nešto nad čim se moramo zamisliti. Nažalost, ima dosta nesreća koje izazovu biciklisti i otiđu, ljudi ne prijave, znači nisu ni registrirane u policiji. To su ove manje nesreće gdje se očeše starije osobe ili gdje starija osoba padne ili kao što smo imali ovo sad sa slijepom osobom koja nije ni registrirana kao nesreća. Dakle, ima nešto, naravno, ja ne smatram da je infrastruktura savršena, niti ne misli, ali isto tako ne vjerujem po svom iskustvu dugogodišnje vožnje da će infrastruktura riješiti mentalni sklop. Ako neko ne zna pravila, ako ih ne poštuje... Ko će i kako riješiti taj mentalni sklop? Pa ja mislim da sve udruge, te koliko ih imamo na području grada Zagreba, trebaju djelovati najprije prema svojim članovima, onda ti članovi prema ostalima i da se apsolutno ide na prometnu toleranciju, da se poštuju pješaci, da se poštuju vozači automobila. Na Vladimire, kraju kraja. misliš li ti da udruge mogu odgojiti tu rastuću skupinu biciklista na zagrebačkim cestama? Mislim da je to jako zahtjevan zadatak. Možemo učiniti svoj dio, možemo poticati da se ponašaju pristojno prema ostalima, ali isto tako možemo zahtijevati odgovornost gradskih službi koje plaćamo da ne kriminaliziraju bicikliste lošom infrastrukturom, da ne prave od njih kriminalce i idiote. Onda ovako, zaključno. Su staze. Znači, nadajmo se da će Zagreb kroz neko dogledno vrijeme dobiti potrebnu infrastrukturu, da se mi biciklisti ne možemo više izvlačiti pod navodnicima na činjenicu da se nemamo di voziti. Biću presudan tad. Mislim da ćemo biti svi jako sretni. I biciklisti, i pješaci, i automobilisti. Ja vam se zahvaljujem jako na večerasnom sudjelovanju u radioaktivitetu. Mislim da je tema bila jako zanimljiva, goruća dapače i sve gorućija. Jer postoji komparativ od goruća. Ne, dobro, nema veze. Dakle, hvala još jednom. Evo da kažem na kraju još da je emisiju uredila naša Melisa Skender. Mi se čujemo u sljedećem radioaktivitetu, a ako ne, onda se čujemo sutra. I da, ujedno bih možda i odjavio večerašnji, recimo, govorni dio programa. U nastavku nastavljamo u revijalnom tonu šport i glazba, bez športa. Hvala lijepa. Radioaktivitet. Samo slušaj. Jamat FM. Studio Lauba.